Moj život, moja sudba, moj dom. Koji važni nastani se slučuvale vo Skopje pred točno 100 godini, vo 1924. godina. Spored informacijata objavena vo Vesnik od Stara Srbija na 10. januar 1924. godina, Božik vo Skopje pominal poveke od skromno, odnosno mnogo poskromno od koliko što moželo da se zamisli i očekuva. Vo rubrikata Skopska hronika vo Srpski Vesnik, među drugo to pišuvalo deka vo tekot na nokta treštele pukotnici i pokraj zabranata za pukanje od županot, a pukotnicite začestile, koga se oglasile kambanite so vesta za Hristovo to rađanje, za toa vreme kafanite bile polni. Ponatamu vo Vesnikot bukvalno pišuvalo. Od kafanite dopiraše haotična vreva, niz koja se probivaše po nekoje pijano pejenje na roždestvo tvoje. Pred zorata se stiši, no džandarite, go ima napregnato svoje to vnimanije, za da zabeležat nekoj nacvrtskan slavenik, za da go sprovedat zatvor, za da bi možel da se odmori za vremena praznicite. Odejki kondoma, razmisluvajki za se što doživeja, do mene dopira zvucite na ciganskata muzika i pejačite koji vreska radosni od taga. Zapišal reporterot na Srpski Vesnik Stara Srbija od Skopje vo januari 1924. godina. Taka beše vo Skopje pred 100 godini. Moj život, moja sudba, moj dom.